ini masih kami mau seharian 24 jam jajan serba pedas yang ada di kantin sekolahan. Cik tebak ini di SD mana? Yaps, betul, edisi SD Kopo Pajagalan. Ya betul mas, kami langsung tertuju sama si Tete tukang seblak. Ya udah teh, beli aja 10 ribuan. Ternyata udah dapet sosis, udah dapet dumpling, udah dapet mie, enoki, sama apa gitu, siomay juga dapet. Pasti makan teh, wah ternyata bener-bener enak banget. Barudak cikurnya lumayan kerasa, terus perdamplingannya bener-bener enak banget. Apalagi ini yang pakai bakso ini, wah bener-bener ngenapisan. Ternyata sebelah si mamang tukang seblak ada si mamang tukang makaroni. Ya udah mang, beli aja 5 ribuan yang pedas dicampur makaroni garing sama makaroni basah. Pas dimakan teh, wah bumbunya teh ini bener-bener enak banget. Apalagi yang makaroni keringnya bener-bener kriuk banget, enak. Ini mah bikin nagih. Sebelah si amang tukang makaroni ada si amang tukang usus. Ya udah mang, beli aja 5 ribu. Ini nggak tahu 5 ribu teh dapat berapa, pokoknya mah banyak banget. Jederlia singa tawajok, ha? Iyo teh meningan pisan. Sebelah si mamang tukang usus ada si mamang tukang cipuk. Ya udah mang, beli aja 5 ribuan. Ternyata cipuknya tadi dipakein chili oil kayak gini. Pas dimakan teh, wah ternyata si cipuknya bener-bener enak banget. Apalagi dipakein chili oil kayak gini, bener-bener nganapisan baru dah. Sebelah si mamang tukang cipuk ada si mamang tukang bakso. Ya udah mang, beli aja 5 ribuan. Tapi baksonya teh pakai bumbu kacang kayak gini. Pas dicobain mah ternyata enak ya, bakso pakai bumbu kacang teh saya mah baru tahu ternyata enak. Urusan minumannya mah tinggal beli aja si kami TSNT, harganya cuma 3 ribuan. Wah ini mah atuh ini bener-bener seger banget. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?